पाउसे युम्फम मरोब पाउ खरा अपडेट तौजरी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट रिसफल मिखल की खुदोंचाब लौबने CPI प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लुचिंब लेंगा की कैबिनेट रिसफल मिखल की खुदोंचाब लौनबनी आइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल की मेकेटगी फोंदोरकले CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल की सेक्रेटरी एल सोल्डेट कुमार थदोरप चेरोलमना हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग मखादंगरांग यूनियन कैबिनेट नौना होंदोंजिन तौखिबद सही अनि फरकलब कोविड-19 की साफुना सोगलब मसिंग यामलब कांगलुपसिंग अहोंब अवोनब मंगल फंगनब पंदम मखाद नते सुमना की कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोइद पांगथोगदब स्टेट मंगा के असेंबली मिखल अमसुंग कुमजा लिसिंग अनि कुनमरीद पांगथोगदब लोकसभा मिखल द अमुखना पावर पाइब ngamnanaba बिरियंग अमगी मखादनि आइना CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल न लवे अतोनब कांगलुपसिंदगी दलित लुचिंग OBC लुचिंग खरा कैबिनेट मिनिस्टर फम थिंदोकपगी खोंथांग असे मसिंग यामलब अतोनब कांगलुपसिंग मचोय ताननब खोंथांगने कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोइ की अंगनबद पांगथोकदब उत्तर प्रदेश असेंबली मिखल द DGP ना अमुखना पावर पाइब ngamnanaba स्टेट असिदगी MP अमखक अनौबा मिनिस्टर होइना वसक लहोनखिबा अदुना सेंगलब खुदमने कोविड-19 मायोकनब ngamdabagi mingda यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन बो फम थादोकनखिबा अदु मनुखुटना नाइनरबदि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेयरमैन ओरिबा प्राइम मिनिस्टर मसामक फम थादोकफम थोकने लेबा के समिट लोन कांखोंग चहलिबसिसु डिटेक्टर अमगुम तौनिंगबद तौबा नरेंद्र मोदी की असोइब थौसलदगिने अरुणब सेनफम सिंह फागनब मिंगदा डिमोनेटाइजेशन तौसिल हौदोकलबगी अकनब साफु कोकथ्रङै तानफमदा हाथु अदुना GST चनहलुब अदुआ लेबा की इकोनॉमिक ग्रोथ हंथरकपनी आबसी ममिंग लेरबा इकोनॉमिक्स केना जानरब वफमने कोविड-19 दगी ngakthongnaba अखनबा थौसिल केया सेमबदा अखंग हई केया का मसा खाइना तानबा वाटखिबा पब्लिक कर्फ्यू लौतोक्तुना नुमिदांगदा मै मुथलगा पुखम तेंखोट थिलगा कोविड-19 की भाइरस ngakthongnaba होनाखिबा अदु असोइबा खोंथांगने लेबा की लुरबा फिबा मसदा कॉर्पोरेट मपु खरागी अहिनबा सेंथोक लाखननबा अनोबा फार्म बिल अहुम नमफुदा पास तौखिबा अमदि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 ऑर्डिनेंस ओइन सननखिबदुना मिसिंग जामलबा लौमी सिनमी सिंगनरुपदगी सेटमिट लोन मनिंग हलकपने लेंगागसिना थमोइसेना चखटपा अहोंब पुरकपा पामलबदि प्राइवेटाइजेशन की थौसिल अमसुंग न्यू लेवल इकोनॉमिक पॉलिसी हंदोकनबा होनगदबने लोइनना मियाम की वकतसिंग तानबा होनगदबनी हानसु चेरोलदुन मखातना फोंदोरकले ओजा वाटपगी अवाबल लेरिंगदा ट्रांसफर तौखिबा लाइबक थीबने CI कॉलेज बिष्णुपुर की ओजा मसिंग वाटपगी अवाब लेरिंगी बरकसिदा अमुक कॉलेज असिदगी ओजा यूटिलाइज ट्रांसफर तौबगी ऑर्डर थोरकपसे माइरोइसिंगी लेबक जामना थीबनी आइना CI कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी Y रोजा साहनी थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोरकले चेरोल असिना हाई हौजिक कॉलेज असिगी जियोग्राफी डिपार्टमेंट असी ओजा अनी खक्तना फंक्शन तौरे मसिदा ओजा अमदी ओरिएंटल कॉलेज दगी यूटिलाइज तौरग लेरे डिपार्टमेंट असिगी माइरोइ मसिंगना जामबा मरमना डिपार्टमेंट सिंग ओजा खरा थाबिरकनबा हायर अथॉरिटी दा हानादगी आइजखरे इंग्लिश डिपार्टमेंट सु हौजिक ओजा अनी खक्तना फंक्शन तौरे डिपार्टमेंट असिगी माइरोइ मसिंग ओजा मसिंग येंगनबदा माइरोइ मसिंग जामना हेले पॉलिटिकल साइंस की हाना ओजा मंगा लेरमी ममांग ओजा अनीदी मोइरांग कॉलेज अमसुंग सोचानपुर कॉलेज दा ट्रांसफर तौबिखरे ट्रांसफर तौबिखिबा ओजा अनी की मोहचु थाबिरक्तङै मरकसिदा अमुक ओजा अम सोचानपुर कॉलेज दा यूटिलाइज तौननबा हायर अथॉरिटी ना ऑर्डर थौपिरकले मतवसुमना ओजा की मसिंग वाटपना कॉलेज असी अरुबा फिबम दा लेरे हिस्ट्री डिपार्टमेंट असी सही तरह की ममांगदगी ओजा अमखक्तन पूरगा लागे हायर अथॉरिटी दा हंजन हंजन ओजा खरा थाबिरकनबा हाइख्रबसो थबक ओइना पांगथोकपिद्रे असुक लुरबा तानफम असिबो करिसु थौसाबिदन ngasi फौबा लागे मरमसिना अथुबदा डिपार्टमेंट सिंग अवार्ड अपा सिंग मेंशन बियो अमदि ओजा मो थाबिरक्तना लाइरेबा ओजा सिंग ट्रांसफर यूटिलाइजेशन तौबा तारगदि माइरोइसिना अकनबा खोंजंग चंगचलगनि आनसु फोंदोरकले माखा तारकबा अतोप पाउ अमदना हौजिक फौबदा मियोय मिलियन मरी हेना सिखरे मालेम की मफम खुदिमक्ता कोविड-19 पेंडेमिक ना अकनबा चाइथिंग पीबा हौख्रबा मतों हौजिक फाउबगी ओइना लाइना लाइचत असिना मरम ओरग हौजिक फाउबदा मियोय मिलियन मरी हेना सियानख्रे आइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न फोंदोरकले मालेम की लेबा के मरओइना एशिया अमसुंग इंडोनेशिया द लाइना लाइचत असिना मखादन अकनबा चाइथेंग पिरगी मरकसिदा इकोनॉमिक की फिवम फबा लेबाक सिना कोविड-19 की अथिंग बसिंग कमथोकनाबा फिरेप लोगनारकलिबा असि अफबा खोंथांग नाते वर्ल्ड फॉर सिंग हिरम असि की मतंग द अहेन बमियंग चंगदोन थबक पैखतबगी मतम ओइरे इंडिया दगी हौरखिबा कोविड-19 की अनुभव वेरिएंट डेल्टा अकन ममोंग द चाइथेंग पिरकलिबा असि तराइद लोफम थोकते डेल्टा वेरिएंट न इंडिया द अकन ब चाइथेंग पिक्रबा मथुक मालेम की अतो अतो पलेबाक सिंग द मखातना चाइथेंग पिरकले
India da ihan hana thengna ki Delta variant asi hana leramba COVID-19 da ki mapangal hena kanba amadi ka hena sandok bagi sang hele haire lupa la kuntra rongi heroin fare heroin puramba miyo ahum Impal East Police amadi yumkhaibam Athletic Club Association jada kedrigau ge apun bati mamana lilong Santibur area da ki fare haire ngarang nong tilpung amaga makharum tarak pada Honda Maruti CS car amada drugsing puduna chatle aiba pau dagi thiba hum pasa thake bane gari edu ki khongol lerak pada car adu thengna badagi nathok tuna thaugi adubo car adu kiamgai Santipur area da namduna khamalaga maduda tonglakhiba lilong tayir makhong dagi Tajlimuddin Elias Tajlim sahikun kama lilong hauraibi sampur khong dagi Mujibur Elias Rafiq sahini fuga taruk amade lilong chandra khong dagi Fazul Haq sahikun kama suraba miyoi sing asine makhoi dagi lupa la kuntra rongi oigada heroin powder adu punna gram samayangkai phonani lupa lising amaga chamaga marfu pharaga irilbung PS ta sinakre haire DGP na government da Hairakpa Wafam Thabkta onthokhnnaba Honkers Association Wakatlakle High Court na Chief Secretary da Association ki April 13 2021 ki representation adu khanaraga appropriate order thoknaba khankre Manipur Police Organization ki manung chanba persons in nongda pung kunmari round the clock mathau pangthok pagumna law and order dagi hentoraktuna counter insurgency operation CI operation singbai duty sing the phawba engage directly by Manipur Home Guards members sing upon look Manipur Home Guards Employees Welfare Association na Home Guard members sing Supreme Commander or Commandant General DGP Manipur da pisin ki representation amgi matungina Commandant General na government da refer to ki matungina lakhot pam thok pa thabak sing lakhot han biu Ainun High Court da civil writ petition ama file tawrakre Civil writ petition adugi number 425 of 2021 ne Manipur Home Guards Employees Welfare Association ki beketagi masiki President Waimangi sahi humbuga taret apuk palai kitrab wai lokhoi luang changbam mai lekai da laina ba petitioner wadun file tawrakibane luang changbam mai lekai da laibana petitioner wadun file tawrakibane magi petition asigi respondents in Manipur lega ki secretary home Director General of Police DGP Manipur Commandant General Home Guards amasong Manipur Home Guards Belly area ki commandant ne petitioner na court Wakatlibana Police Department ki maiketagi Commandant General Home Guards LM Khawtena Mars Nipal lising ani kun mathoi da thokiba order amasong Police Department ki maiketagi Mars kontra lising ani kun mathoi da Chief Secretary da iduna phongdokhiba serul adu da pankiba warul sing adu Thabkta onthokhan biu aibasene lam leiba jonbagi registration the cabinet subcommittee ki confirmation sangane January 10 lising ani kunda thokiba secretariat revenue department ki office memorandum amana state asigi lam leiba yonba amasong give ki registration tawda matam khara ki oina thamlakiba athingba sing atu lokthokle aiduna loisang asigi deputy secretary revenue L Govt.ta na arang office memorandum ama thokre adu moinamak lam leiba jonbagi registration tawbu matam khara ki oina chanhandana thamlakiba adu Lauthoklabasu state asigi permanent residents in Gimaratagi, Lam Labor John Bagi registration to Matam the Revenue Minister the chairperson Waraga, Law Minister Amaso Agriculture Minister na members in Cabinet Subcommittee Ayavalo Gadabani Aire. Loina the Lam Labor Mu Adugi Madi Lainaba District Magistrate na Piba PRC Permanent Residence Certificate Jawadabani Aduga, District Magistrate Singi Kutang the Lam Labor Mu Sing Adugi. Police verification Tabak Yawadabani Ibakaloina the Lamado. Labour sinaba polam sing adugi life lakfam su verification asina consent baga loinana lairiba mu adugi criminal antecedents na singbasu consent gane aire adumoinamak Manipur Land Revenue and Land Reform Act 1960 na piba wan thoki matungina imung amagi miwai singi marakta Govt.ta unabagi matang tadi mathakta palliba conditions sing asi yautrabasu yagane aire Office Memorandum asi June kulhumdoi lising ani kunmathoi da State Cabinet na lokhiba warib ki matungina thokpani aire Makatarakpa atopa yamna nungaiba pau amadana NDA exam da namoijam nauba kuntaret chuba reng da mai fakle Union Public Service Commission ki makada 2020 ki September da pangthokiba National Defense Academy amaso Naval Academy examination to July 3 ta haidokiba aduda Manipur dagi Munipan khalakpagi manung da sahi taraga tarik khaktangai pa namoijam nauba midaina All India ki ona reng kuntaret ta yorokpaga loina minority maraktagi Manipuri Muslim amaso yaure Manipur dagi khalaklaba Munipan adudi namoijam nauba mitai reng kun kataret mayaklambam Lucky Singh reng sanitara Magnat Soibam reng samri supna manga Thoksom Siddharth Singh reng samri taragamari Muhammad Zakaria reng samri kun kataret
Mayaklambam Dennis Singh rank Samrinifu Romesh Singh Laurembam rank Samrinifu Humdoi Amsung Renandro Angom rank Samri Umbudara Tarune Sahi Taraga Tayak Tangariba Namoism Naupa Mitai Hanba attempt of the National Defense Academy ND exam Mai Pakak Natana All India given a rank Kuntarita Yaurakibane Makhongam Pat Kunok de Labor Namoism Naran Amasung Namoism Premila Lima Aniki Masanopane Mark High School the class 12 Tamna NDA ki exam asi lisingani kunge September da thakibane angang wenge matamda Indian Army da ngaurkiba nauba midai Sainik School da mahimasing tamba adu da Army officer ki lifestyle amasung thabak thorom sing adu da hian apamba oike mama mapana mahakpo ji natragana atopa technical exam thanba pamlabasu mahna pamjaba adu da honake mahaki ahanba attempt da All India ki oina rank kuntareta yaurkibane Nagalamaromda NDA examination asida Manipuri Muslim ki maraktagi mai paglakiba Muhammad Zakaria Imphal East District ki manung chanalaiba Jaripuk Tulhian Hairo Road dagi MD Ashraf Ali Retired BDO amasung Mumtaz Begum ani ki masanupane ma class 6 dagi 12 forward Sainik School Imphal da tamlaba matong Gmen exam chada marfu clear tawrkalairibane magna exam asida mai palakpada Manipuri Muslim online forum MMOF na thagatpa pangdorakle Nagalamarwam the Press Information Bureau Government of India na thadorwa press note amagi matongina Minister of Defense ki makad Army Navy amasung Air Force wing da sangnana basamagani phuku daruk suba National Defense Academy course amasung samaga sumna nifan suba Indian Naval Academy course ki namak khalaba candidate chamari umbudra nipan asige medical examination ki result yaudre candidate khudimaki candidature provisional oire makhoina Additional Directorate General of Recruiting Adjutant General Branch Integrated Headquarters Ministry of Defense Army West Block number 3 Wing 1 RK Purum New Delhi da claim tauba date of birth takpa yaba certificate amasung educational qualification singba pisinri phawa provisional oikigane Nagal amarom da sangnai raba saijakba tingthaujam nabasandra laikidre Miamna nava bolum aina thoidok hendok na sakang naraba sangnai raba saijakba ningthaujam nabasandra khangutana Cardiac arrest tawrukpadagi ngarang nomidangi pung mapan makharum tapada Kolkata ge Narayan Super Speciality Hospital da laikidre mana laikidaba matamda pasagi sahi humpudra ni thoi sokre Miamna jamna pamna tanakiba matam amagi tum khongli uthumna haina cheheuba isai asigi saisakpa amasung Campuser ningthaujam namasandra English ngamasa pani formapan ge November 18 da wayambam lekai da poge English nga mga sapon humbudrom doida saknai rabi laikitraba jagoi gi artist Thoibi Devi ga jumpal punsi da khungthara bamatong masanapa ani amasung masanopi ahum phangke saisakpa moina All India Radio Imphal gi fruit artist oike English nga mga sapon humbudra gi angan ba matam dagi rupra gi maroiba saisakpa amaso oirakhe mang Manipuri film gi music director su oiram badan natana Aryan theater gi artist amaso oiramke rupra gi miyam na khwaidagi pamna ki ba live musical concert The Great Two Nights Haudokpada Achouba Thodang Lorong Kiba Saisakpane English nga masampan marfuga marida Song and Drama Division ki President ki thausu puke English nga masampan marfu marida Song and Drama Division ki Producer ki thausu oiram puramke Masina nantana saisakpa si Central Board of Film Certification CBFC ki Regional Deputy Director oina supam puramke matung tarakpada Song and Drama Division New Delhi ki Director oina sumatam kuina thau puramke Northeastern Regional Center for Guwahati ki chairman so oiramke laikidraba saisakpa nabasandra saisakpa amu oiram natana Manipuri saidia ki lamda su khotharame sangnaraba saisakpa asi Assamese Nepali Bengali amasung Hindi na chingba lon sing da music composer amade singer oina isai kya su khutum tamlamme saisakpa asi Bhatkhande Sangeet Vidyapith Lucknow dagi Sangeet Bisharat Upadhi da natana tongan ba mana kya su phangrabane laikidraba saisakpa ningthaujap nabasandra haksang hayeng Kolkata dagi mahaki pongna phamlamdam wahengbam laikai da puroktuna arwiba mathau mangam pangthoklagani haike amromda saisakpa ningthaujap nabasandra na khangautan laikidabada MSF DS na awaba amasung haitaba phangdorakle sanabagi pau amada AFC Champions League amasung AFC Cup 2022 ki schedule outokre Asian Football Confederation AFC na club competition ani AFC Champions League amade AFC Cup ki pangthokadaba matam sing lautokre
इंडिया की क्लब हम मथंग सही कंटिनेंटल कंपटीशन सानगने मुंबई सिटी एफसी ना इंडियन सुपर लीग की कैट टाइटल लौखिबदगे एएफसी चैंपियंस लीग की क्वालिफाइड होइके एटी के मोहन बागान अमदी गोकुलम केरलाना एएफसी कप 2020 दा सरुक यागने एटी के मोहन बागान ना आईएसएल के रनर अप होइखिबन परम ओइदना एएफसी कप के क्वालिफाइड होइखि अदुगा गोकुलम केरलाना आई लीग के विनर होइखिबदगी क्वालिफाइड होइखे वेस्ट अमदी साउथ जोन की एएफसी कप की ग्रुप स्टेज ना कुमजा लिसिंगनी कुनिथोय की मे तरागनी पांदगी हौरगनी अमदे मे कुनमरी फाव सथगने सही असी की एएफसी गोवा की मतुंग द मुंबई सिटी एफसी ना एएफसी चैंपियंस लीग की ग्रुप स्टेज द सानगदब इंडिया की अनिसुब क्लब होरे वेस्टर्न एशिया रीजन की ग्रुप स्टेज में सिंग द कुमजा लिसिंगनी कुनिथोय की मे तरादगे हौनरब शेड्यूल तौखि अमदी सेंट्रलाइज्ड भेनु द जुम्फम ओरग लोइनना ओइबग लोइदना होम अमदी अवे फॉर्मेट सानगने मुंबई सिटी बो कोच सार्गियो लोबेरा लुचिंगनी एमदी एफसी गोवादगी खोंफम अमा हेना संगसिननबा अमदे नॉकआउट स्टेज की दमक क्वालिफाई ओइनबा पांदम थमले मखा तारकपा अतोप पाव अमदना साइनोवेक कंपनी की वैक्सीन चाइंग तौकिबी इंडोनेशिया की साइंटिस्ट लैखिद्रे चाइना साब कोविड-19 लाइसत ngakthokpa ngambani haiba साइनोवेक वैक्सीन इंडोनेशिया दा अनबोइन चाइंग सथबदा लुजिंगिबा साइंटिस्ट लैखिद्रे मा कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुन लैखिदबनी हाइना सिंगनारे इंडोनेशियन मीडिया फोंदोरकपा मतुंगिना नोवेलिया जाफ्री बस्टियर कोविड साइंटिस्ट लुसिंग अदु इंडोनेशिया दा कोरोना वायरस संतोरप की रेकॉर्ड वांगना लैदुना मिसी मिना थोकबगी चांगसु महौसादा हेना वांखलक्लिप चरक्ता लैखिदबने इंडोनेशिया असि चाइना साब साइनोवेक वैक्सीन पाक्सन सिनरी बलेबाक्सिंग मनुंगदा अमने अरोबेदा कंटेंट सिंग असिगे मरोइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबो पुनमक पथागचरी चैनल असिना तोंता कानरबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइन लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगनु पुनमक पो अबखाना थागचरी।